Masakin Hetna Belap Kuki Vannoi Thusoh Lahkhom Nihozo se Nabon on Nikupa Tunung Jong Vannoi Thusoh Lahkhom Ho Anavikhom Kiloite Chinese Langlam Kaya Sichuan Province Achisa Nisim nga ni Huachun Lingpi hatta 6.8 rectal scale hat na kihozin mi som sigi deli intina anato na bana mi janile som nga leko vel in kisu khana ananei uvin tu chana along ki mudo zonai lo mi som ni lagup alhingin ahi hichi Lingpi ji achu provincial capital chengdo muna chu mun chimji le chenna in le lo ho asu sina kun thina manna chu hasu hi agiti chi khupi hi mihim million som ni lakhat wal chen na khupi ahin COVID-19 net na khosit jia lockdown jengzong anikela do nai lo hi authorities on Lingpi hatta jengzong le hichi khupi le akem vela kichil ha pi lockdown hi chizom jingding a hi tin a hi china te ni chinet na kon zero covid hi te ne dinga policy achi pi hin hinla tu chung thil so jin chi le wale na hichi khupi munjo dalam pi ho traffic ho angaya bangin ahong do ve kitin hi achisa kum sangni somna sagia ana jawapat Sichuan province dinga Lingpi kihot ahat pin a hinalize tin thulut chun ase ben hi Lingpi chun gamsunga kolphemeiwa chenna in le lo bana kichut namun ho chule donding tuithing ho kisan kilhun lut namun ho chule ki zamat na mun pi ti chu telecommunication center mun ho jong hata asu sinin agise na hi rescue worker hon hata mi hu do na pan hala na banuwa mi pi na ngai cha no thillelo simtup simphatna anei pe nga luwe kitin hi thunei vai homten mi pi ho mun bidla chondo tol do hi theina ding in hata in pan ala ovin tu chen hin hichiling pin ha su sit namun ho akonin mi sang somle sang khat wal mun bidla atol do chondo tawe kitin hi hichiling pi agi ho zo anung after sok ti chu umvei zen akihot kinin ahi agiti Tuesday ni khozan kim lamachun Taiwan sipaiten live firing a hilole drill anane ovin ahi hichi thal pumpi kap ki thim chu na achi sani khwa masalanga pa na anabol ngai bang ova kisu na ane yo hi na bana tu ka sungsia China to ki ka alhon ohoilo ji azong abol ven ki se nahi hichi drill chu Taiwan langlam Pingtung county muna ane yo hin zan khang kim laya molvum laya meiwa san adet ova hichilai mun chu gamlata apat galman cha chi chum chum hwa anaka mo hi kiti chule galman cha za chum chum lenna pumpi le drones hozong amangovin akisayin drill hi kumsia hinchi pi jingo to rana ki bol hi ati na hi hinla tu chunga abol pinu hi chaina ten hat agi na anei jingo to ke ko na abolo hi te dingin thulut khat chuna se na hi president Tsai Ing-wen chun haulimna ananei na cognitive warfare ti chu chaina te hin mi pi te mangcha a longgel ngaidan chule legal minsa lungsu kicha na mi pi ngaidan adi lolma pui koina aneiwa chule Taiwan gam tui pi chungle Taiwan gamin a hop tui kol niaw la awa chu analeng lut ana chutlut jingowin ki se na hi hinla Taiwan sipaite apil hinta dano le dawn ho jo si atin zo adaw dal thei ta adingun asen a hi aman Taiwan army te chunga akipana aphong da in lungning ta China te chalo na ho akimai tu pi dan ho chunga alungkim na thu zong an se na hi aji chu Tuesday ni kho zinga zong Chinese PLA aircraft hum Taiwan Strait dunga analeng le ovetin Taiwan Ministry akun phundo na hi hichi ho chu ki kap to na chet lova Taiwan sipaite Air Force te in ananung soldo zo ziwa hi giti China hi tu ni chana asipaiteo Taiwan vela achalo anato dano achil hapi jingna layo chu ahi alangkhana United States President Joe Biden in ahong longding Bali muna umding G20 summit na Chinese President Xi Jinping in pan ala na anaile akimutu piding ki haulimna ananei piding nan thu anphong doi na hi kiti
Haptama salam pia United States President Louis Donald Trump atien na Florida a Mar-a-Lago tia kihiin muna FBI 10 rate anabol uvakis agisial gule ka poy motamta at somdo ova anikiseizo. Tuta asun FBI 10 at haakul na anay nava dokumen poy mo pi amudo akin ove ikitinahi. Hichiya kimudo ta highly classified dokumen hotsu adi agamdang gamhon nuclear garment sa anay dan ule. Tilbol thena ho kisut na lekha chu Washington po sajong anikisodo sa ahiala koi gamham tiwang kisunlaw lekha ho chu anamay do kinuvin ahi kiti. Gahit tay khatsu agas Nisim git ni hwa chu FBI 10 Donald Trump in Red Ball na ananay nawa lekha poy mo government to go documents sang somle sang khatwal chule lim ho pan na amat dova hichiho la chu top secret lekha pachum pizong anapang ahi. Hichiho ja chu Justice Department vet suina noya Donald Trump chu under investigation na umahin White House kun government record ho chomdo dandi lota achen na ina kitub lobia akoy na chung changa achung thu hulchil na hi chil hijing ahi. Hinla Donald Trump le anung zui hon anil kalnaw chunga malama hongding midterm election na Republican Party holo sap na dinga Justice chu di lauta Democrats hon aman ova asay kinawahi. Russia in Ukraine chunga gal hin bolzo tampi ahong sizo zinga zong galzo na ta umdo thailwa hichigal ja wesen gamhoto akika ona sata asina alang to gela dinga manata ahong hinung tu tha chun Asia langkaya loi lepai semnan Vladimir Putinin pan alazinge akiti nahi. Hichi tu to kimat chun achi sani khwa Russian Far East Training Ground muna anachi lapan Vostok 2022 tia ki he Vannoi Thusoh Lahkhom velin Sept galbol ki thim chu na ananei khom naw kinachun Tuesday ni khochun Putin in pan analai nahi. Western gamhon Ukraine gal ja achung owa singsan abol khum lai wahin akisei Asia kaya gamho to hin diplomatic tie simhoiding angai to zinge ekiti nahi. Hichia chun kimancha na lam kailin dangdang adia Chinese lam kailin hoto avet khom naw bana Russian Defense Minister Sergei Shoigu chule Military Chief of Staff to zong atumin ki moto na ananeze ekiti nahi. Kahit thai khatsu Vannoi gam tampin Ukraine chunga Russia thimmo achan jingwang wa China hin demnaniaw cha zong anei lo naw bana tu tha hi elma khat ni chu United States ta khana nei khom dan hona to lon hona ki ka hon China le Russia hin ha ta asem koi bekit lon hi ekiti. European Union in 2000 Russia mitia holjin mile lam chuma Europe gamsung lut theina dinga visa chunga dan tha semdo kin una hi ekiti. Hichi to gon tha hi Russia in Ukraine chunga gal dan di lota abol khum ji uwa ke bol hin ekise na hi. Hichi dan tha ki podo chu phatsa hi khale masanga visa chungchang thwa Russia to kinup to na kumsang nilasagi kuma EU Russia Visa Felicitation Deal ananayu chu la do ahilo levo hai hitading Russia mite chun phan masa abanga bai chakhen cha Europe gamsung achut lu thai ta lo dingo tina hi. Hichi tu chun EU Commission for Home Affairs Yelva Johnson in apondona ipithu umjangle Russia ta sanading ampon Russian mipite chanvo privilege atuma kipi na diu ampoi ati nahi. Hichi proposal tha hi ahong longding ni ho a European Union kiloi khom na gamhon phatsa na anayule dan chu chipi hi peiding ai tai giti. Hinla EU Minister lam kai loi khanin hichi deal pumvu hai jing ning chu anapompovin hinla brasser akon dan tha ahin podo ova Russian khorzin mihon masanga sanga api o paisa kalsa adangdang ho khialjep na anay diu ahida Ukraine gamsunga Russia tian ato phanaw mun hoa kon
Russian passport hovang lut sa hiloding hitia chu atha vet la dingon ngi na anene yove ekiti nahi hichi visa ban chung thwa hin Poland, Finland, Estonia, Latvia le Lithuania gamho hin gamgi hata a khanau chunga visa hi ban pumbol ding adei saun hi hinla France le Germany inwang hichi pha asa kilhon lo chu a hi ekiti Russia in Nord Stream 1 technical buinezi a hitia thau a khatan uwa tu nei lam cha hi chi thau ki kha tha tha a om theina dinga Europe in sanction apun khumo ala do anga ye tia tu tha om ki to lonin Europe gambung sungin phalbi laita energy lampanga buina sangta atoding ovin om ta ne hi ekiti heti ho ki mai tu piding sun Germany vai hom ten nuclear that na kitipot kum sang ni somni lani ki chei ka sunga sumang ding tia kitip na ananei jeng wang ovin nuclear reactor ni ta chu kolpmei wale energy pi do le thene dinga gut sa koi ta ding ovin asayo vin hi chule Germany le France hin energy lampanga boina hi ahung kho sil le ki tho khom ningin kinup to na zong ananei loni ekiti ne hi Germany hin nuclear hi tu ahung longding December Nisim som thum lakhat kum sang ni som ni leni masanga ya sumang na dinga kitip na ananei wangun gamsung pumpin buina tuding hoido na dinga nuclear holpi thuma nei la uwa ni hi apoi modung zuya manding agut kinu chu ahitai German economy minister puna sei dung zuin thil dan hi kiveya phatlam ano lole ahung kit dingkum April May chana nuclear power hi man hiding a hi anati na hi chole France in apoi modung zuya Germany gas supply a bolding nga akisay na bana Germany in kolpimeva France piding a hi zong agiti na hi Thusoh panapa na sinasin nga hazaw si asung si wa agipagipanaw kahit pa uwi Thusoh thai mukit ka ovin mabuanon mang palet si Bay